Ko je taj put? Isus kaže, ja sam put i istina i život. I njegov život koji je opisan u evanđeljima pokazuje način koji mi trebamo živjeti da bismo bili u skladu sa voljom Božjom, da bi se naš karakter transformisao, da postajemo sve sličniji njemu. A to doživljavamo kada čitamo i kada se molimo. Ono što čitamo saznajemo, a u molitvi tražimo silu da to postane deo našega života. I posljedica je šta? Život. Koliko dugo? Šta smo sinoć govorili? Večno. Večno.